Dumelang, re tsena mo kgaolo ye ntšha, re ya go bua ka ditlhakakgolo, capital letters. Mo Setswaneng, these capital letters are used for many reasons. So that is what we are going to learn today. But before we get into the video, remember to like, comment, and share this video. Tiriso ya ditlhakakgolo, the use of capital letters. Mo Setswaneng, ditlhakakgolo di dirisiwa mo tshimologong ya seele sengwe le sengwe, at the beginning of every sentence. Sekai, example, morutabana wa rona o tswa kwa mokobeng. Morutabana wa rona, our teacher, o tswa kwa, is from mokobeng. Jaaka re buile re dirisa capital letter mo tshimologong ya seele. So mo yo tshwanetse gore a nneng motona kore a fete dithaka tse tsotlhe. Ditlhakakgolo gape di kgona go dirisiwa mo tshimologong ya maina tota. Maina tota, we mean the names of people. That is proper nouns. For example, my name is Mogomutsi. Dikai ke itse Karabo, ke yo tshwanetse gore a nne motona. Mpho, Thabo, Seneo, Naledi, Faith. And mo Setswaneng a go matter gore leina le fa kae, whether le ko ntheng go tshimologong ya seele le sa fa gare ga seele kana le ko bofelong jwa seele, re nna re dirisa thakakgolo. Mo godimo ga mo, in addition, ditlhakakgolo di dirisiwa mo tshimologong ya maina a mafelo, at the start of names of places. It doesn't matter the leina la lefelo le ha kae, whether le ko tshimologong ya seele le fa gare ga seele kana kwa bofelong jwa seele, re nna re dirisa yone thakakgolo. Dikai, examples, Mokobeng, Maung, Serowe, Kanye, Gaborone. Hela leina la lefelo hela re dirisa thakakgolo. Ditlhakakgolo gape di kgona go dirisiwa mo tshimologong ya maina a dikgwedi le maina a beke. They are used at the beginning of the names of months and the names of days of a week. Le gone ha, it doesn't matter gore leina le ko tshimologong ya seele fa gare ga seele kana kwa bofelong jwa seele, re nna re dirisa thakakgolo. Dikai, Mosupologo, Monday, Labotlhano, Friday, Tshipi, Sunday, Tlhakole, February, Phukwi, which is July, Lwetse, September. Re dira ithutuntsho, exercise. Potso, question, tsenya ditlhakakgolo fa go tshwanetseng. Put the capital letters where it's necessary. Number 1, Tshuba le bone ga ke bone kgoro. Switch on the light, I cannot see the entrance. Jaanong thakakgolo e tsena fa kae gone fa? E tshwanetse re nne ha, Thiyo o tshwanetse re nne capital T, ka goreng ke kwa tshimologong ya seele. Jaaka re buile thakakgolo e dirisiwa kwa tshimologong ya diele mo Setswaneng, hela ka le ko Sekgweng re dira jalo. Number 2, Botswana ke lefatshe la kagiso. Botswana is a country of peace. So this B is small. So where do you put the capital letter? It should be in Botswana, right? This B should be a big B. It should be B. Hape, the reason why re tsenya ke gore ke Botswana e ke leina la lefelo, lefatshe akere. So that's why re tsenya capital letter. Number 3, kgwedi ya boraro ya ngwaga ke Mopitlwe. The third month of the year is March. So where do you put the capital letter? At the beginning of the sentence, it's already good. There's already a capital letter. So re tsenya go Mopitlwe because e leina la kgwedi. So mo yo tshwanetse ra nne motona. Ra tswelela. Number 4, ke nna Mogomutsi Baloi. I am Mogomutsi Baloi. So re tsenya ka capital letter. At the beginning of the sentence, capital letter e tsentswe ke okay. So mo ke maina a motho, leina le sefane. So re tshwanetse re irise capital letter. Re buile gore capital letter mo maineng a batho, maina tota, e tshwanetse re tsenngwe gore ke go tshimologo ya seele kana go bofelong ya seele, e tshwanetse re nne e le teng. So this M should be capital and this B should be capital. Good. Next question, number 5. Baithuti ba sekolo sa Phatsimo
ba kwala ditlhahlobo ka mosupologo. Capital letter, is it there at the beginning of the sentence? No. So this B should be big. Sentse re nna baithuti ba sekolo sa Phatsimo. The students of Phatsimo ba kwala ditlhahlobo are writing exams ka mosupologo on Monday. So Phatsimo is the name of a school, so we use a capital letter here. This P should be a big P. Good. Mosupologo is letsatsi la beke, e mongwe o tshwanetse gore a nne motona. So mosupologo lo yone e mwa teng o tshwanetse gore a nne motona. Potso ya bofelo number 6. Ditsala tsa me ke Alfred a rata le Kabelo. Ditsala tsa me, my friends ke Alfred a rata and Kabelo. So there is a capital letter at the beginning of the sentence, which is good. Alfred is the name of a person, so what do? We use a capital letter at the beginning of the name. Arata also is the name of a person, so we use a capital letter. Kabelo already has a capital letter. That is the end of our lesson. Remember to like, share, and comment on this video. Also subscribe to the YouTube channel. You can also follow us on TikTok. Like we said, capital letters DITLHAKAGOLO di dirisiwa kwa tshimologong ya sele, kwa tshimologo ya maina tota a batho, kwa tshimologo ya maina a beke, kwa tshimologo ya maina a mafelo. Go fitlhela gape re kopana mo thutong e latelang. Ke a leboga.